Hakanya turik rempang arjar poson ka Voice of the People Party VP kaliyo wan perlong jinglang pa iba ag snong mukendur ka bahap apo ag 6 murmai nongkro constituency Western Hill District na kamta kam disi arjar poson Shaka Jantia Hill atau nomor district council. Badhakan ni meeting ron lang urang ba jong ngi snong weki rang ba badu kandidat jong VP uba close rolulu. Kumbasyu kudau uba close rolulu lo anga gani meeting ladaga Voice of the People Party VP ka wana ka thongin tray yak bahatam lan yaw silyang kamat klem de kan tho yaki bakersan bad yaki bam kersan lada poisy ka thong ngin tray salansa. Klem de kan tho yaki tai ko kersan yaki bam kersan ne ba ngakam kandidat myo hewan thap ya ka vote ko yang pi kamon obi yo o pat khamat ya pi kamon obi o bichar kita gi nga kita gi yong gi bru bo hete o kita gi nga bo kita gi to bo hete o kita gi to gi nga bo kita ti pli to ne te taw im emi ya go hok o bichar ne o nya chilyang khamat ye gi bru da da poi cho ka thong salansa o kre ha chno mo kundur krem do kho khamat kan mo itelok o mea o ong pi ka om emi ya ga spa ka pha o literwa chiki yung gi sem gi yong pi mye hele o da ya pi man na poy chaka thong yong ga jing cho to kam de jing kar chan pi hagni ga mp ko wada de yo tip ba yo wan ga chnong mo kundur la kam mon pi kan mo pun scam yong na mo rim kam de pun scam kam de jeli na do ga mp to jet biang ni sagani ga mdc tat hadu wada poy ke MLA Al-Hajar Al-Fawfra wo yo president kamadu kularu wo poy state assembly wo yo pun khoi ye ga diga bam sap ka bam tak ko links dot ko pun here ye ga jai bru ko pun do jukar men ye gi convicti gi yo ko pun do jukar men ye ga we ga jai bru ke yong nga ke yong pi dai man sen wo mya ko to bian kan mo ye dur yong nga wo kan mo ye ga chap ke yang pra mali ye gi jing no gi jing tho yang gi bru ye ga party VPP kat wo ka party VPP ko kalam ye sakhiat nei te da pun khatham ge ye gi te gi bru gi wala ye pap kat wo ka party VPP wan ga nong rim yo pai ba pun khatham ge ye gi te gi bru gi omut wo le por o kune ga hok yo pai ba nei te da kan tho gi hes pa kan tho gi gi bru ye ga party VPP imam da wo kan tho ye wan la de jo ye ga te ga banta ge yong ki ne ba wa e ye ko hok lai do ye ki pai ba ye ki nong chong chong yang gari ko meya ge yong a ge yong phi he ki por ho chwa wo pun kut ye ge jing klam ge yong ka ge yong ye perda mi por ha pra to sa chi se nang pun gi lo ki wadang ft nang chat ko ra to ye la ba ji ong ye phi ham siao si oi ham siao pe kaman se ko khoi kaman se ko lai do te do o ko lai do yang ai pi sa chi se ha ku le chi cha